Different PE ni kan te friend ka kamai $100 ka upload tang away photo hai friend kam de re video kam de re reels ka upload tang photo of Facebook ta ka kamai $100 the second time ka upload ka kamai $100 tapi friend $100 ka de 8,000 chispa lai bu prat $100 ka de kanyos pa sau pulai dengka hai friend kani kan te ka upload tang photo of Facebook ta ka kamai ni bisa hai friend ngila aban kamai bisa ladangi upload photo hari ni Facebook ka Facebook ka ong inunu bro don bok kila ban yo egania opportunity ban mai bisa ladaki upload photo ladaki upload reels agnia Facebook te hagni video ngan presyo thoi bi ladapi la use Facebook allies name ladapi upload your photo jongpi ladapi upload your reels jongpi ladapi tracy sa po Facebook te pidon kam ban tip ka Facebook ka inem ipi gani bonus bad gani reels bonus nomor bon ki pro kim tipam bhaita agni video ngan ipi dengan ni proof ipi jongani kan te ngan pen ipi video 1 minute video jong ni ginte de pi pai ada video lada pi onga thok de pi pai ada video pini I pai ga pro ngan pun I pi ada video hagani video banga chna manta kumnu pi la aban kmai bisa lada pi upload photo hagani Facebook de pai friend chwa pi ko aban kmai bisa lagani Facebook first of all pi don kam ban trace pi don kam ban upload photo jong pi don kam ban upload video reels jong pi lada pi upload lada pi trace lada I video I photo jong pi upload ha Facebook lada ka profile jong pi ka dei public to hai friend pila ban yo any bonus pila ban yo any reels bonus to kumnu ban activate any reels bonus an pusno thoi be any video la pim tipre pai any video namar pidon kam ban check ngaro ngam yo ara thai pi yo thai don ki bro ki yo namar bon ki bro ki active for Facebook bon ki bro ki upload photo upload reels of Facebook am bon hai kin thero ki upload video upload reels of Facebook baita pai any video pidon kam ban check lada kala activate mod ti lala ban kmai bisa lada pi upload photo ani Facebook lada kam activate to pitre bai pi upload bai video jompi photo jompi ka Facebook kan check ani profile jompi lada ka profile jompi ka best lada pi yo views lada ka photo jompi ka yo like chibon to pi la bai ban yo ani bonus to pai from to pin yo ani bonus first of all lada account jompi ka dei private pidon kam ban public ani account jompi lada pi la public pidon kam ban convert ani public account jompi chakani professional mode pai friend lada dei public ro tangba account jompi ka don kam ban long professional mode to kumnu ban convert ne pan kalai gani Facebook jompi daga public cha professional mode lada pim tip check gani video hagani video ngal apasna toipi kumnu pilla ban convert gani ya Facebook profile jompi chagani professional mode lada pi use pidona Facebook profile am ata de public ne private amba pidon kam ban convert gani public ne private profile jompi chagani professional mode lada pim convert pim la ban yo any bonus pim la ban yo any reels bonus by friend reels bonus mode lada pi upload reels pin ko mai bisa lada pi yo views chagani reels jompi data pi la ban ko mai bisa kam don de lada pi don chi jar ne ar jar lai jar for wall rom don dem de kumta lada pi don bok ta pin yo ani reels bonus te hado ani bonus ka dei gumta lada pi upload photo ani Facebook ta pi yo like chipon bon ki bro pi like a photo jong pi bon ki bro pi pai a video jong pi ka photo jong pi ta ki engage em ta bhai ta pi yo like chipon ta bhai ta ka Facebook kan ai pi gani bonus ma bon ki bro pi snyo tanat ban like ya ka photo jong pi bhai ta ka Facebook kan ai pi gani bonus tama lada ka account jompi ka dei private lada ka account jompi ka dei public pimla re pidon kam ban pangkala ga profile jompi cha ka professional mot bhai ta ngam pi check agni video ngala basno to kumnu pila ban pangkala ga nia Facebook profile jompi cha ni professional mot first step pidon kam ban de agni lada pila alle agni pa any video namar hagni video ngal basno to pi kumnu pi don kam ban check lada ka Facebook ka IP agni bonus lada ka Facebook ka IP agni reels bonus lada pin tip pa any video agni video ngai pasno to ipi ani full detail the friend chwa ban na ni video lada pin new agni chal jonga friends chwa ban subscribe ni channel chwa ban click to bell icon friend mal lada click to bell icon pin your video jonga daily the friend agni video on I like em like po lada pi pa like chwa ban like chwa ban jo jonga telegram group jonga the friend chwa ban sedang ni video pi pa ani video agni video ani kin thega kamai $100 lada ka upload video te man chwa kal upload data ka kamai $100 so chwa ban pa ni video मतलब एक फोटो डाला और $26 में 2,000 रुपए कमाया। एक फोटो डाल के देखिए, ये वाला AI वाला फोटो है, ये भी डाला गुड लक लिख के $21 बन गए। मतलब फेसबुक पर आप अब फोटो डाल के पैसे कमा सकते हैं। मनीषा जी को फेसबुक से पैसा कमा रहा, फोटो डाल के है। बोलते रहिए, बोलते तो कुछ तो बोलिए, सोल्यूशन तभी तो निकलेगा। ये आ गया रिस्ट्रिक्शन मोनेटाइजेशन पे, फॉल्स न्यूज ये आया है और इनका परफॉर्मेंस बोनस जो मिल रहा था वो भी इनका बंद हो गया है। ठीक है, रील्स बोनस, रील्स एड और रील्स पे पैसे कमा
कमा रही थी वो भी बर्बाद हो गए, स्टार भी और अदर मोनेटाइजेशन। friend I hope pila i do video ngal apni proof vi ni kan thega kamai awi photo ka kamai $100 ta menchua ka upload awi data ka kamai $1 aba friend kani kan thei kamla ara ban withdraw apsa beli kamla namar ka upload video jong ki bai ka upload photo jong ki bai itu photo ba ka upload em ka download ya da photo da Facebook ne da Google ka download ka upload po Facebook baita ka yo ni community guidelines ran baita ngompi da pi use ni Facebook one upload photo jong pi video jong pi reels jong pi pila banyo mar lada piyo any bonus ro lada pi upload jong ki wait haden pinyo any comedy guidelines rai lada pim la re ban withdraw ni bisa ha bank jong pi ka Facebook kam pha re ga ni bisa account jong pi da bai tang on pi so ba ban follow by rules and regulation we fi follow fi chu ong ngan upload a photo jonga ngan upload a video jonga ka de Facebook jonga ka de profile jonga ngan upload video photo jonga ngam upload a jong pi tai ta bi don kam ban bo aja ben jong pi te pi pa ni friend mentang record ni mobile screen jonga dengan personal to ka Facebook ka INM pi ni bonus ka Facebook ka INM pi ni reels bonus so ba ban pa ni video nomor pi don kam ban te baita mentang an personal to pi ngan record ni mobile screen jonga to friend I hope pila ini mobile screen jonga to friend mentang an personal to pi kumnu pi laban activate ga bonus kumnu pi laban activate ga ni reels bonus telada pi party pre so ba ban pa ni video lada pi ko ban tip by friend ngawang pi ani reels bonus but bonus lada pi don bok ai pi laban yo ani rapi don 6000 follower ne 8000 follower ro kam der kum tala rapi don bok to pi laban yo gani reels bonus but bonus te bhaita nga ko ban pasno tho be gani video te sno ba ban pai bhai gani video lada pi ko ban tip namar pon ki bro ki treisa Facebook rang ba kim tip le te lada di private to phim yo ra lada di public ro phim yo re te lada pi use private public profile de pila ban convert ya professional mode so click ni Facebook any day Facebook jonga by friend any Facebook banga pen ep any day Facebook thamai ngaro ngala delete ga Facebook jonga berim ngaro la don si 1000 follower ngala don nga delete ga Facebook bale nga delete man ngaro ngale kumta man chwa ngam te bre chpang Facebook ta bai ta upload video photo jong ki we bai ta ka tu account jonga gamla acho ban mai bisa bai ta nga delete ga tu Facebook ta ni day Facebook thamai jonga pai manta don chis pa live san follower ani pai te loda pi ko aban convert ya profile jong pi professional mode friend to click hani loda pi click ni kan pi bikum ni pai pi ini tong off professional mode menta ngala tong on cho professional mode tang balada pi pat dep ra pi don kam ban click hang ni kan thoi pi tong on ne te chukri ka tong on ta taka ni Facebook profile jong pi kan kala kom ni te friend jong pi kin poi cha follower da pi don 6000 friend am ta kan long 6000 follower kom ta to friend I hope pila song to temanta lada pila convert ya profile jong pi cha professional mode ta kan pen pi kum ni na pi friend ka tho ani pi ka tho ani professional mode ani ka tho professional dashboard am pi don kam ban yo kom ni professional dashboard lada pi click ni professional dashboard kan pi kum ni te pai hani kan pi kum ni te lada pi la use la aslam la use ni Facebook lada ka account job pi ka dei professional to pi yo ba ni te pai lada pi hani pi ka to ni monetization chukli ni monetization lada pi click hani monetization friend kan pi kum ni te pai hani du star ro pila aban kwaisa da ads on reels bonus but in streamers tang ba friend pi ni ads on reels but bonus ini ka Facebook kan pai ga video pan pai ga profile jong pi lada ka profile jong pi ka yo views lada bon ki bro ki so tanat ban pa video jong pi te phila ban yo ni ads on reels kam de o lada pi don 6000 follower to phim la ban yo phila ban yo lada ka account jong pi ka yo views best views 6000 8000 views kumta te phila ban yo te lada pi upload reels by daily chi yo lada pi upload sau santi reels te phila ban yo ni ads on reels tamba friend any bonus pai lada ngan click am any day bonus pai pi any lada pi upload photo te pi la ban pai sa pi ini photo kumnu ka Facebook kan ong hani supplement your income by joining the bonus program you can increase your earning by making engage content the lada pi le chop pai on your term from creating video and live stream to using our monetization tool you have to wide range of way to get paid get simple and easy access discover new bonus program in one easy to use place is simple to onboard and track your progress or to reward ka ong komno hani pidon kam ban trust pai pi ka tho ani eligibility criteria ka ong komni invite only bonus program are currently only available by invitation you will be notified if this change ka ong komno hani
kong ani bonus program kibru kila banjo ani bonus program tang ke Facebook kan invite lagi kani kamdera lada pidon chila adlak follower da pila banjo amdere ani ke Facebook kan invite ipi right friend ke Facebook kan invite ipi lada don change ne kan akan pa email ipi agania email jompi ne kan I notification data kan ongo kila change gani bonus tang ba menta friend invite only kai Facebook kan invite pila da ka check profile jompi lada pi upload foto jompi lada pitre sisa lada pi la aslemba pitre hani Facebook telepon ka Facebook ka laban IEP gani invitation jadi ni lada pi upload foto komni te pi laban kamai besar ni Facebook dan semua ban check semua ban lead hadu professional dashboard so klik hani professional dashboard te klik hani monetization lada pi klik hani monetization kan pi komni te pi don kam ban klik hani bonus pi hani bonus pen cuklik hani dapat lada ka thok kumni lawn mode tamut pi pat yo datang balada ka ong activate name tapi layo ini lada ka thok activate ibro da pi send screenshot dengan ni WhatsApp jonga dengan check profile jompi dengan penti pi next kumnu pi don kaman area bank account jompi tamba ani friend yang pi invite only ibro ke Facebook kan invite adu ani reels bonus ro pi ini invite only pi ke Facebook kan invite lada ke Facebook kan invite ipi te pila baita friend ngala on pi any ads on reels but any bonus ke Facebook kan invite lada ke Facebook invite ipi te pila ban yo ini lada ke Facebook kan invite ipi ni ads on reels te pila ban yo ini lada Facebook kan invite ipi ni bonus te pila ban yo te pai friend menda ani bonus lada pi upload foto te pila ban kemai bisa te ani reels lada pi upload reels te pila ban kemai bisa te ini art different come down the criteria ke Facebook kan invite pi any star friend any star lada pi don 6000 pai pi lada pi don sunspa follower te pinyo any star lada pi don sunspa follower te pinyo any star to star friend ki broken I star pi te data pi la ban pai star pon ki group lada ki group ki so tan na video jam pi te kin I star pi kin I sun star kin I chipo star kin I art poster data star kan poi hania akong hakni professional mode jam pi daga bisa data bisa pi la ban lada don ci $6 ke Facebook kan transfer ha account jong pi telefon I hope la so to telada pi don kusen pi laban kli te pi check ka Facebook ka INM pi kumni telada kam iris nyoba ban tre nyoba ban update photo jong pi update reels jong pi te nyoba ban convert gani profile jong pi jagani professional mo telada pi le any telada pi tre pai lai sis ne nai lai nai so nai san bai kum tap te pi la bai ban yo ni ne ba fen ngam yo por ba ban tre ni Facebook pai telada pi le chepo ngam upload photo ngam upload video tang ni profile jonga ngadon tetu profile berim ro ngala delete different lera pidon question pila ban kli da pila ban following hani Facebook kerteng jonga de Bittu different I hope pila so to kumnu ban kumai bisa nang ni Facebook lada ngi upload photo ne lada ngi upload reels video ro ngi la ban kumai de kumnu ban check yata video ne me gani bonus video ne me gani reels bonus ngala pusno to bi gani video lada pi pat yore serba ban convert gani profile jom pi gani professional mode lada pila convert upload photo upload video jom pi daily daga Facebook kan check profile jom pi lada ka profile jom pi ka real lada pi upload video photo jom pi pila ban yo ni bonus pila ban yo ni reels bonus lada pi yo ni bonus tapi lada pi upload foto pila ban kuaisa lada pi yo ni reels bonus lada pi upload video lada pi upload reels data pi la ban kuaisa bye friend ni kan the bang apan ibi ka don bok pa ka yo lada ka upload foto ka la ban kuaisa hoy pen ka don bok tamba ka le away problem ka upload your video jongki we bale ka upload mar kam tip lada ngi upload video jongki we ka kan yo ni comedy guidelines right baita nga chana ni video dengan personal toy pi don bok pi banga don bat pi banga personal toy pi kuchanga ni community guidelines right jongan Facebook ro mala da pim tip pi ro pin ni problem pin upload video photo jongki we baita nga ko awan request pi lai upload re video jongki we lai upload a photo jongki we trai sisa upload jongpi video upload jongpi photo pila ban ban ko mai pa do YouTube jonga ro upload photo video jongai baita ngam yo ada ni community guidelines right baita Facebook ro pin lada pi kwa api upload video photo jompi trai sisa ban la ban ko bisa ni Facebook friend I hope la san to lada pi don question pila ban klik ngan juba ba ya question jompi friend lada pi pan like so ban like so ban subscribe ni channel jonga friend lada pi kwa ban chim online lada pi don kam bisa urgently ban
ban le business ne hapo chipo arpo jarapi ko ban le business ladapi ko bisa ban le kai ladapi ko bisa ban recharge ga mobile jong pila ladapi ko loan urgent liam pila ban check ini video ngalap sun tobi kumnu pila ban chim loan online tela da pila chim loan online pidon kam ban tip kumnu ban pay ga loan ro so ba ban check ini video ngalap sun tobi kumnu pila ban pay ga loan sangatar ngalap sun tobi ini video different time time friend ko bless you